Sincèrement, je suis déçu. Mido woni déçu e FNDC. Si wido e soirée. Ablaye Oumou, quand on a présent toujours, comme mi manifestation ji wadi pari do de fo mi yimo. Mais kono heddi ben konde wotere mi yibe. Ibrahima Diallo konde wotere mi yimo. Oya hono yantelani Sekou Kounduno konde wotere mi yimo. Hande FNDC on ko hombo woni do den tigi représente de FNDC on tigi. Ko soirée mo yido ton lango. Soirée c'est l'unique. Soirée c'est le coordinateur du FNDC France. Mi collaborer et soirée parce que mi yimo wakili. On wadi mikadi mi do wakili golli dugolle makko. Parce que mi do reni détermination makko. Mais kono hande si tawi hawri on dari FNDC on heddibe ben fop ko hombo kadi mi yata kadi ko FNDC tawtudo FNDC ko Ablaye oya honno Ablaye Oumou mi yeymo heddibe mi yatabe min ko mi woni wolide dum do ko fiyo jama on andu o combat do ko il faut yimbe ben burta daditagol daro wata yimbe ben accir combat on goddo jogito assumer responsabilité ji mending darano den leydi mending wata en habbor goddo on nani wata en habbor goto mo beyo immo holla citoyenneté mum on darano leydi mending. Voilà, c'est ça qui est normal. Mo acciri leydi ndin inni ko leader politique, inni ko société civile, horebe société civile. Wallahi haray marsoyta. Min on do mi accirta hay goto responsabilité jande. Je vais les assumer. E ko dum mi fala mo be mo yo wadu. Wigol wonde ma do joni awa be do den ko kambe woni yeso ko kambe ikane ko Sekou Kounduno en kipi dum do ko Ibrahima Diallo en kipi dum do dum ala nder tonga ko Sellou Daleng en kipi dum do dum ala nder tonga ko Alpha Condé en kipi dum ala nder tonga immo den assumer responsabilité ji mendi. Immoden assumer responsabilité ji mendi. Mo be men andina wonde ma lamido o lamido nous sommes des citoyens. Goto wawata men yawade on teddinay men. Wallahi on teddinay men. Haray musibe an mi ara ko fi UFDG. Ko fi congrès UFDG o. Wodi buy arbe ko privé am. Ibe wide lan wonde ma wo est-ce que comment dirais-je Ousou Falima mi anda Ousou Batula. Est-ce que comment dirais-je wawata on internet so réintégrama ko parti ton est-ce que on no wawi bokkude goddum ko hombo hidimo ton c'est-à-dire hay so réintégrama woko yo woke wo on don on sadi yo yow et puis o woke min mi anda ko hondu nangi o jama Ousou Falima ko hondu ngo wadata ko UFDG hande kadi qu'est-ce qu'il a à foutre à l'UFDG onon jokkube mo ben inni wondema Ousou Falima ko fiyo ardo UFDG ene onon on yetike o yo démissionne taw on yetike mo yo iwu en tant que ministre taw ko honno goddo wawata wonirde ministre himo gollude mo yobede joni himo faala kadi ardagol toden kadi parti o ene onon yido mijitade hakkunde mon yalla Ousou Falima inafi mo woni ko CNRD donc ça dit que kala ko faala ko hoydi wo nyinnay dum ko gonga justice on ko inni ko yo réintégrer ko der parti justice on innali de yo jonne poste justice on wata wi de jonne poste ko der dum justice on andi poste mo jonnete ene hande CNRD si goddo na tay CNRD ene ko nato won ma ko imminobe mo ben ko ben innata ko ma wadon mo ministre jo ma dum secrétaire ma directeur ma porte-parole he acce fi Allah uddi ton hakkile mon den he Ousou Falima c'est-à-dire justice on inni yo réintégrer jentité la moƴƴa justice on yo réintégrer ko des partis voilà dans justice on wi dum OK il y a pas de problème UFDG wadi appel appel on suspendi décision justice on appel on suspendi décision justice on joni ça veut dire ko fondo décision jettano don fi yo naadi ko parti dum don suspendama OK musiban ede woɓe no wiide wondema c'est-à-dire mouvement refondateur on wondema wo kambe be yahay be dumanno comment dirais-je be wo kambe kadi wo congrès wadata Ousou Falima tawaka ene kambe be woni Allah kambe hoddinta ko la toko ibe way wolde ko be fala kede ko kambe lami UFDG mouvement monomana mouvement fufala fube manipulé be corrompu be malhonnête be dum ko hondum goddo haaja e dum
honno goddo haaja e ko lamarana petti en umanoto golata honno goddo haaja e ko usufalima en dirisata honno goddo haaja e dum hibe laami gilande ma transition on fuddi hande han transition lande fu be bokka ko be wawi wadude wo ko bonnugol suudu demolisugol suudu sellu ko dum be wawi asarnagol contre sellu dalen essayer déstabilisugol mbuudi ko usufalima jonna ko fu fi jibugol UFDG ha joni o runku parce que men andinimo menen jeyabe UFDG ben fap men innimo merde men innimo fufala fu men innimo ko zéro men innimo kanko usufalima il va finir très mal parce que hande wonbe moy wudude ben dum don no yoni min dum non no yoni la parce que hande yimbe be fop no julde toro Allah hudamo voilà hande jama wonbe immade woni nenebe woni jaajirabe woni yaayirabe woni patirabe woni kotirabe woni miñirabe yimbe be fop no fontude juude mun toro Allah bonnu fi usufalima parce que kanko ko faala ko jibugol ko jama fo hawti ko anda sikude ko sellu wonda wadde anda jodi moneji do den ko jogira contre sellu anda sikude ko sellu wonda wadde ko awa ko population Guinée wonda wadde an usufalima ko population Guinée wonda wadde e men andinima non ko zéro à la base parce que Mamadi Doumbouya ange makko ko sakitoto don wallahi ko goto hida ko don sakitoto don Mamadi Doumbouya ko sakitoto da ange makko don an usufalima wallahi vous allez regretter